khona into encane ethi noma wonke umuntu ejabula yabona masiba khona lento engapheleli ngokhomo abantu abaningi bayilahla leyo nto leyo bebuka inamba yabantu abajabulile ayilahla umuntu leyanto liya engapheleli ukuthi yazi noma sijabula kodwa ikhona lento encane engathi 100% kanti leyanto leyana into engamelanga uyilahla I'm not starting any solo project. We must stop these things that political parties. Kungaba ngikho la ngikho ubube angikwenzanga ukuthi yabo because igama ethi ubube i-content right no no yabo uma singase lezinkulu esizake lokho leyo ukuthi uma kufika umuntu yabo lento ibekho sikalele ngeke singena siningi manga inhlamba asijulile baningi ama-track umuntu awathola bangithula kakhulu abafundi ngokuthi nje asiyiboni ngendlela bona bayibona ngayo Yesu uthande kakhulu umfundi nami futhi ngimthanda ngiyamthanda but isicela sakhe ngasifuni ngoba kwesinye isikhathi kumele siqiniso phela ukuthi kukhona ukuthi umuntu abe right yena kodwa isitayela sakhe kube ukuthi isona esibhedayo indlela operator ngayo iyona ebhedayo so leyanto leyana kuyangenza ngangaba umuntu omuhle nje kubantu abaningi kakhulu abaningi bengiclose kakhulu nabo kodwa ngizange ngisaba umuntu right leyanto leyana makaye ngiyafisa ukuthi ama MK amahle azokuthi maneza kwethu ayidlule yonke leyana sikade umzila sonke uma ngabe sibone ukuthi khona into omunye ngayiboni go deeper uyibuza ukuthi yini inkinga la ngoba ngiyakhombisa ukuthi khona inkinga uFloyd Shivambo sonke simamukele kahle ngelikhulu futhi isasasa uyena umuntu obefike ngemission yakhe bekade efike but asikho babulo kundana babamagaye ikhona lento echaphazela kakhulu ifamily kaZuma family kaZuma ithukwa left and right and wonke umuntu ofuna ukufeza into yakhe uvele nje athuke ifamily yakanxamalala ngendlela futhi angayithuka ngayo uthini ukuphawula kwakho Magayi kulokho mhlambe babukhomo sibonge futhi ukuthi noma ngingayena umkhulumeli wakaZuma lokho ngicacisa kodwa ngizokhuluma ngomsebenzi ngoba umsebenzi wabo usithinta sonke and mangabe sibona ukuthi mhlambe khona ama comrade la ishayisa khona sikwazi ukuthi sikhalimane nawo mangabe kune information ayaziyo nawo kumele ukuthi asitshele ukuthi kwenzekeni but ke uyenza ngeevidence ngoba upresident wethu konke asifundise yona sokuthi mangabe ukhuluma ngento ukuthi ukhomo wenza ukuthi iba neevidence ungasebenzi ngento i-evidence ungenayo iyo le evidence le esibekela ekutheni uFloyd azamiswe ngingakangeni nje elokhuzeni yakaZuma ngingene ekutheni azamiswe ngoba mina into engayenza ngaqoqa i-evidence nge-event ngabona izinto ezirong zizodwa futhi kwangazi ukuthi khona umuntu oyehambe ngikhombisa ethi buka la buza lokho ngathiwa ama discrepancy ayekhona emaningi kakhulu i-event abantu babuka ama numbers masikhuluma nge-constituency ye-MK but ithini into esasiyibuka ukuhleleka ukuthi kuhleleke kanjani kungabe imali zisetshenziswe kanjani zisetshenziswela ini okwagcina kuze kube inamhlanje asikaze leyo report siyithole ngoba enye yezinto mina eyangixhatha kakhulu no SG mhlawumbe ne high command abanye babo ayibonke ukuthi ngabuza kakhulu ingakho isystem yaze yangikhahlela mase kubuyiswa istructure ngashiwa ngaphandle khoma ngoba kubona kathi lo muntu uzoba inkinga akacontroleka ngithi abantu baye bafuna umuntu abazomcontrol so uma ungacontroleki ayi abantu abakufuni but ke sibuye ke size la imbuzweni wakho khoma ukuthi yazi abantu mabekhuluma kancane Magayi ngingawuphoza umbuzo wami ngingawuphoza umbuzo wami kancane ngoba ngawuphoza ngoba usuthi into indaba ebaleka kakhulu indaba yaseMabhida kuningi ukukhuluma okukhona ngeBosimabhida kunomuntu ongayazi
ukuthi kwenzakalani kunomuntu wayekhona eMosmabhida namhlanje osakhala ngendlela impatho eyaba ngayo eMosmabhida. Mhlawumbe ungasibeka nje 1 2 eMabhida kahle kahle kwenzakalani, iziphi into ezenzeka ukuze sikwazi ukuthi nombani mhlawumbe nolimela phole namhlanje ukuthi hayi no akona kwangonakele kangako but imonakalo nje eyenziya ngaphakathi leyagcina nawe usubeke eceleni ngaphandle. Mhlawumbe ake ngiqale laphana ekudleni Khomo ukuthi ayikho into engiphatha kabi njengokuthi abantu bangadli, and ayikho into engiphatha kabi njengokuthi abantu abakuthola ukudla konakele. Ayikho into engiphatha kabi mangizotshelwa icomrade elaligada ukudla ukuthi nakho ukudla kuphela ngale matendeni okulihlaza, ngishiye amatende egcwele, kodwa ngiyasaba ngendlela abantu abakuzungeza ngayo lokuya kudla. Ungathi kuzontshontsho, ngathi ngempela mangifika kulawo matende aye 2 or 3 mangaphosisi. Hey Khomo, abantu bakuthatha ukudla rice amakabishi amacoldrumuke awu6 enyama aduka wakaza atholakale namhlanje ukuthi ashonaphi. Kuphinde futhi kuzoba abadayisi laba babedayisa iregalia yomkhonto mabekhokhiswa befaka imali kwi-account i-account engiyidlulisileke kodwa ku-president ukuthi akakahamba yobheka ukuthi imali yafakwa kule account abadayisa babeyifaka kuyona ngabe iyatholakala yini ukuthi isakhona noma yashonaphi. Ungakwazi ukubona ukuthi i-security yase stadium yabiza malini ngenxa indaba ngithinta lezi zinto Khomo usongibuyisele emuva. Ngenxa yokuthi yabona ngingathi bafowethu umkhonto ugijima besinabantu akade benza i-security kumkhonto bengakhokhelwa. Namhlanje ababhekwa ngisho ukubhekwa ngisho kunoma yipi event ababhekwa ngisho ade berend service yabo free benga lokhuzi benga charge. Kuphinde kuzoba osomabhizinisi akade belekelela umkhonto kuma lokhuzana kuma sub region kuma ward kuze kuyofika kwi region. Osomabhizinisi batholanga ngisho amabhengela ukuthi ake beyohlala kamnandi badle kamnandi kade bewulekelela umkhonto. Kuphinde kuzoba zonal coordinator convener lokho njengokucabanga Khomo abazange baze bathole lutho okubatshela cha ake sibanese labantu kade besebenza behlela i-event ukuthi i-event ayenzeke ibe khona abazange baze banakwe. Kuphinde futhi Khomo kube amakhosi uzokhumbula ngisazi ukuthi uQueen bani sengimlibele ngaba visitor kaningi eHilton ngibafica behleli whole project like Khomo benganesiwe bengatsheliwe ukuthi okhiba kuphi nani futhi uyabafica eHilton uthi ushona ngala stadium sebengala stadium uyacabanga labantu isidima sabo ukuthi isidima sabo sinjani amakhosi njalo njalo kodwa ayinganakwe ngendlela eyisimanga. Umuntu wazwabona ukuthi yazi ukuthini ukuze ngiphume kulento ngcono ngibaleke ngoba nawe usunamahloni awusazi labantu ukuthi uzobenza njani. So ke iwona onke ama discrepancy lawo enzekile eBabkhomo engeMabhida but enkulu kakhulu imali yokuthi imali yaseMabhida ngempela yashonaphi ngoba mangabe sizokhumbula kahle ukuthi njoba ngeke ngibanga umsindo nje bese ngithi ke cha mangibanga umsindo noma bangangifaka amasondo ngiqoshwe aseke esikhathini Khomo la esothi khona siphila ngecorruption because icorruption siyibonile ukuthi senzene empilweni zethu sibonile ukuthi lenzeni izwe lethu. Mawuthi uyabheka ukuthi ngomhla ka6 kwathathu 26 million eKZN ngomhla ka18 awusekho awusakwazi ukwenza angeke nginabe kakhulu kulezo zinto because khona izinto ezithintekayo mangithinta lawo ma figures leyo mali ayisekho sekukhona izinto ezingasenzeki emva kwayo isishoniphi le mali. So zonke ke lezi zinto lezi zingidalele mina ukuthi ngithi angikwazi mina ukuba kwiphathe nje angizokubaleka but sizoyilungisa singaphakathi le party ngoba ukubaleka kuzokusisiza abantu babe nethemba mabebona umkhonto ukuthi uzoshintsha impilo zabantu. So kodwa mabe sisana abantu abanje ngaphakathi abasebenzisa imali budedenga njena kusho ukuthi asiyindawo. So izona izinto ke lezi ke zadala ukuthi
umuntu emkhontweni kubongaza ukuthi urebellious noma abantu bamthathisa kohlanya kodwa ke ekungijabulisayo ukuthi konke engangikusho noma abantu bengeke bakwazi kodwa kube iqiniso ukuthi khona ubudedengu obenzeka ngeMabhida. Magaye yazi into ebhlungu kakhulu ukuthi sike seza kuthiwa ulokhunjana uSG uke wakhuluma ngendaba zeimali withdrawayo kodwa ngiyakhumbula ukuthi endaweni yaseMabhida ngoDisemba umuntu ayewuthija ukuba kambe awuphinde kom umuntu wade uTG eMabhida kwakuba kwakuthandi mthandi umthandi kwasephuma ngawo December kwafike siya eMabhida kwakumenzi eMagubane kuthema sekuphakathi kwangazi ukuthi khona inkinga etholakalile kwayeseyashintshwa uMagubane kwangena uThanti Mthandi okwathi nje emva kweMabhida ukuphela kwayo wavane wa resign wathi busy njengoba sazi ukuthi udokotela uya umsebenzi wakhe wansuku zonke awazi nawo awufundela so siyayeka kwipolitiki but okwaje yakwayisimanga mayiseba i-detachment uma ngabe seba i-detachment la afa kwakhona kwaxake ukuthi manje hawu akasabi ngani busy uThanti Mthandi so asazi ukuthi yini embalekisa asikakathuli namanje ioffice ekade lishiyile lona lasano ba akekho umuntu owalivala ioffice Khomo ngokukhumbula kwami kwasala nje ngicabanga ukuthi kwakusala yona istructure sasikade sikhona but ukuthi ama transaction abekade enzo ubani anginaso leso siqiniseko kodwa ke lokho engizokusho ke ama hearsay ekungakona ukuthi kuyikona ukuthi wayesakwazi ukuaccess account asiza lekelele kuma transaction but ke njoba ngishilo ngathi ke lokho ke ama hearsay anginaso isiqiniseko. Okay ake siqhubeke lana kwiZuma family kulok athekwa okungaka Magaye uthini uPaula kwakho? Ukuphawula kwami uathekwa kwelokhuzana njoba ngithi nginqene ukuspecifya igama mhlambe angicacise ukuthi ukuathekwa kaDuduzile masikhumbula ma comrade sonke ukuthi uDuduzile amacaleni kababa wakhe selokhu ama naye size sidabuke sithi kodwa lengane bakithi ubabwayo noma ekuphi ihlale ikhona lengane ingempela ubabwayo iyamthanda and iyamvikela sikhumbule futhi phela ukuthi abantu bayayithatha iadvantage yokulunga kwa president wethu ubaba uZuma baphinde bayithathe futhi advantage yokukhula kwakhe uNkulunkulu emnikele iminyaka amnike yona bese beyi abuse bese kuthi mangabe ebona izinto ezi abuser uyise bese kwesinye isikhathi ke avuke ngoba angisho ukuthi akukho okubi noma mhlawumbe abantu ayaye mhlambe abafaka umuntu ehlweni noma bafile ongazi ukuthi uyabachukuluza noma akabaphethe kahle angithi umuntu ngiyangithi umuntu asimazi Khomo njengoba nawe nje Khomo awuhlali nami kodwa uMagaye uyamazi so ke awukwazi uqinisekisa ukuthi uMagaye ukuthi cha likhona iside la Duduzile ngingalazi kodwa ke ngizokhuluma ngalele engilaziyo so abantu mangabeke bekhuluma ngikhuluma ngokuathekwa sizobuyela lapha nemuva ukuthi yazi ukuthi abantu khona okwangibuza ngeconsistency ukuthi why iMK party ingabi nomgqiqo ofanayo mangabe idila nezinto ngase bethathela kuyini njalo bethathela ukuthi kwathi kunomhlangano eCape Town wama MPs la uShivambu comrade Shivambu afika khona neconstitution bezoyilungisa kwase kubonakala ukuthi khona la ngaphakathi ophethe iconstitution yeEFF so mangabe establisha ilokhuzana iconstitution le eyakha iphethe so kwaze kuthiwa ongazi ukuthi wena usiphathele iconstitution yeEFF zasusana lapho ke angeke ke ngingene emagameni onke asetshenziswa kodwa
okunye nje okwavela kwaba ukuthi wayezofika futhi ezobatshela ukuthi khona ama-comrade azowakhipha ngoJune eParliament afake amanye. Remember ke khoma ukuthi bekunaleyanto leyana ebikade ikhulumisa yokuthi ongazuthi kulandwa ama-comrade e-EFF azongena kuma-position ngala kwi-MK party. So kwaba-ke naleyo heated moment leyo eyadala-ke ukuthi uDuduzile naye mhlawumbe ngokucasuka kwakhe azakhipha amagama mhlawumbe kwangafanele awakhiphe. But ngizotshela abantu ukuthi sifika kanjani lapho. Cha khomo sifika ngokuthi kudala ama-report engena ku-president ngo-comrade u-SG. Kudala engena ama-complain. Hayi ukuthi ama-complain aqala ngaleli langa laseParliament la kwakuhlangene khona ama-MPs. So njengoba ama-complain engena eqhubeka uFloyd ngoba uFloyd uComrade Floyd uhlobo olubuldozayo malenza izinto awubulldoze mawenza izinto silidile eyintweni eziningi nje silidile. Abantu number 1 ubanikeza irespect, ubanikeza ithuba lokuphefumula, ubanikeza ithuba lokucabanga. At the same time ububafunda ukuthi bawuhlobo luni lomuntu. If ufuna ukufaka into kubona yipi system ongayisebenzisa ukuthi bayireceive leyo nto, not ukuthi uyohlala uwina futhi mawenza lezo zinto. But ngisho nje ama basic okungena umuntu ukuthi umuntu fanele umfunde, umhloniphe, bese ukuthi nalento oyiphethe uyifake ngendlela kuyena and umenze ayi-understand ngoba kungenzeka ukuthi angayi-understand. Khumbulani ukuthi i-MK party mayivulwa kusukume wonke umuntu, kwasukuma abantu abadala kakhulukazi bajoyina i-MK party kwayibona abaningi. Abanye kade bazihlalela emakhaya, imqondo yabo isibuthundu nani ungabala kuningi. So umuntu ofika entweni enjengale eyakhiwayo fanele uzinike leso space. I know ukuthi isikhathi asikho fanele kusetshenzwe, kodwa ke it's worth trying kunokuthi ungazami. So ke explode kaDuduzile kusuka lapho ke khoma comrade khoma ukuthi kune build up yalento kuze kuzofika ngaleli langa abhasta ngalo. Yini ke njalo ilento yokuthi ucomrade president ubaba uZuma unendlela yakhe bafowethu yokwenza izinto. Yabona indlela abantu akade bethutheleka ngayo enkandla beyobika izinto ezenzakalayo. Ubeva nakutshela athi hayi bengingayazi ke leyo, hayi ngeke fanele ilungiswe. Hayi sekuphelileke njalo uphume wena uzutshela abantu ukuthi hayi yabona ke le ntate ngiyoyibika ku president, hayi uzoyilungisa masishana. Hawu uyobona kuphela u2 months. So lento ke yadala ilokhuzana kubantu ukuthi babhoyile khomo babhoyile abantu baze ba explode. Abantu abafana noDuduzile nami ngomunye wabantu aba-explode. So ke ngizama ukusho ukuthi abantu ke abayiyeke lento yokuthi uDuduzile mhlawumbe une control kwamanye ama decision athathwayo kwi-MK party. Kodwa into engiyifundile ngoComrade Zuma ngisho ngamtshela ini mangayithathi leyo nto akayithathi. Nami nginingi izinto engimtshele zona ukuthi angikhulumi ke mina ngegama lomuntu mangabe ngiye ku President Zuma, ngikhuluma ngomsebenzi. Ngithi president yazi masingenza kanje senze kanje athi uqinisile, athi no leyo nto ngizoyenza. Uthi uyabona leyo nto akayenzi wenza enye ngobani aka-influence abantu uthi uyayibuka bese ethatha decision. So ke ngakho ngithi ake sibakhiphe noma abantu abawuyeke lo mcabango ukuthi uDuduzile une influence enkulu kubaba wakhe, kodwa mina ngikwazi kangcono noma ngifike ngakubona iprotection ayinikeza ubaba wakhe than other thing. Magaye siyabonga nje kakhulu. Abantu abaningi badlala abantu abangaphesheya obabeze bethuka besho yonke into begcina bengasazi story. Uma uzoreversa kahle Magaye kule kaDuduzile ngesikhathi uKhumalo ephuma wakhala ngoDuduzile wathi ile ntombazane le eyinkinga eduze kaNcamalala, kodwa masubheka futhi yena Khumalo futhi khona amantshontsho awatholile abanjwe ukuthi hayi
khona sekutholile ngasemalini enikwa yilabo anikezwe ibona. So wabosho usho ukuba kaDudu zethu ngabamncamalala umenze mhlambe wabanjwa yabona ukuthi ingakethi ile ngane le eba ingozi. So izona into ezibaleka kakhulu afike lezo ukuthi yini la kubeka amagaya bandla. Ngingasho babukhomo njoba uthinta indaba kaMntungwa uComrade Mntungwa ukuthi akukuningi engingakusho njengoba ngishilo ngathi umuntu namaside amaningi eyedwa engikwaziyo ngomuntu. Khona iside elihle khona iside elimbi kuya ngokuthi wena ubukele iphi ngaleso sikhathi makwenzekani. So angazi ukuthi uKhumalo wayibukele iphi iside noma kuphi laba bephikisana khona mhlambe bangazwana. So ngizoma nje ekutheni umuntu simazi ngamaside amaningi kodwa engikushoyo mina engifika ngakubona ngesikhathi mina engibe naso nabo ukuthi he's protecting his father isikhathi esiningi because ubuye upresident wethu alunge lokhu okudlulela abantu bese beyama abuser ngokulunga kwakhe. So ke iyona into engiyaye ngiyibone leyo comrade Khomo mina ngingayisho. Siyabonga nje kakhulu nje Magaye, sibonga kakhulu nje xa unamandla. Ikhona into Magaye engicabanga ukuthi iyenzeka kuyimanje le yokuntshontshwa kwedatha lomkhonto wesizwe. Ithini into yawo Magaye leyo nto le? Ngiyahlupheka ke mina babukhomo ngoba zonke izinto eziningi zifikela kumina sengingakusho nje ukuthi ngomunye wabantu owakhonjwa kodwa ke into engiyenza ayinayo appointment letter. So abantu ke baye ba expect ukuthi uzoba ne-appointment letter noma kwenziwe i-press conference ukuze bakubone ukuthi upresident ukusekwenze ini. Mangabe ngikhuluma kanjalo ngikhuluma ngokuthi yazi abantu abaningi abayazi indlela upresident Zuma asebenza ngayo. Upresident Zuma khoma mawufika kuyena njengoba uyena nje mfundisi wami uzofika akutshela athi ngicela uhambe ongenzela leyanto. Akazi ukumemezela ukuthi uthe hamba okwenza leyanto uzofuna uyenze i-order leyo. Phela sikhumbula ukuthi upresident Zuma isosha uphelele kade commander amasosha kwi-exile. So mayekutshela nawe njengoba sihambe sizibiza ngama-commander nje sama civilian uzi-civilian ngiyi-commander ingaki ngichazile into yokuthi ake siyeke lento yokuthi siyonke sizibize ngama-commander ngoba ungathi asisakhomandeki manje. Sonke asezwe singcono sibuyele entweni yokuthi sama-comrade ngoba mangabe phela sesama-commander sonke kusho ukuthi ubani olalela omunye. So iyona nto ke mhlawumbe enye naye isifo kuthina noma idemoni lento lokhu siyibiza ngama-commander kanti asikhomandi sonke. So ke lento ke yedatha ifikile kumina Khomo ukuthi kune data eliqoqwayo kuma region ahlukahlukene kakhulukazi ke mina njengoba ngise KZN nje futhi ngiseThekwini bayasha abantu ukuthi bebenikezwa ama deadline futhi lento ibisiyenzeka kakhulu njengoba uFloyd ethe uzophuma ayoconsulta. So ke siyazi ke thinto bezobe ngaconsult uFloyd bezobe efuna ukwenza lento ekuthiwa i-foundation deed ukuyakufanele ukuthi mangabe uregister iqembu kubonakale ngempela ukuthi ama numbers unawo. Angazi ke noma isiyenziwe wayini electronical because ngibone esekhiphe into eyiform okwazi ukuyigcwalisa nje online ubusu yayisubmit or ke mhlawumbe izobisho kona ukuthi no number abantu bayavuma ukuthi uyokwenza iparty. Angazi why ebuza uFloyd ngoba bekufanele avane enze iparty ngoba idecision ngicabanga ukuthi useyithathile yokuthi uyokwenza iparty. Indaba ngisho njalo na yokuthi idecision useyithathile lento ngiyibone hayi ukuthi siyibone ngiyibone 4 months back mayiqala ebeka ama structures upresident engavumile ukuthi akuyobekwa ama structures wonke ama region kwabekwa ama structures esizwa ke kodwa abanye abantu abakhona ngaphakathi
kwi high command ekade bemsiza ukuthi cha thatha lo kuona wonke ama region throughout South Africa. Ilapho engibone khona ke mina no yawuchitha umuntu inkonyana kuyonakala. Waphinda futhi wafaka ama detachment. Mangikhumbula nje i-detachment yaseMpumalanga ekumenzi Magubane owashiya naye engasivalidisanga. Ngazibuza ukuthi ngoba umenzi kade uTJ asitshelwe lutho ngokushiya kwakhe. Siyazisolela nje ukuthi kwenzakaleni. Why esethathwe wenziwa uTJ eMpumalanga? Kuphinde futhi kube uMaseko. uMaseko ke wahamba bakithi eya kwi profession yakhe njengodokotela. Waphinde wabuya uMaseko wamthatha wamusa kwenye Mangaphosisi ngisanomise Northwestini Mangaphosisi. Waphinde wathatha yena uMthando wathi ngeke yena asangena kwipolitiki ubhizi kakhulu ipolitiki idinga isikhathi ngeke yena sakwazi wamshonisa le I think eWestern Cape nakhona Mangaphosisi. Wathatha uComrade uDalimpofu wamfaka eEastern Cape. And ngasho ngathi lento yenziwa uComrade Floyd ngiyayibona mina ukuthi wenzani. Labantu bayo recruit but ba recruitela yena. Ngakusho nje ngangakufihla namanje ngisakusho. Bayo recruiter. Bayo sensitizer ama comrade akulezi indawo ukuthi khona into ezokwenzeka. Ngibe futhi sengihlangana nomuntu omunye obengixoxela ethi hey kade ngirecruitwa la ngithi urecruitwelani uthi hayi khona into ezayo ngoba iMK ungazuthi abantu bafuna ukuphuma kuyona labantu abadala kade bekhona na awu ngempela engase ngiyayishintsha ke itopic ngoba ngavane ngazose ngibuza imibuzo asezoqala ukuyi-understand ukuthi why ngibuza ngase ngimiyaka kanjalo so lento yemayibuye if ukuthi lona gama elizogcina lisebenzile ayingithusi because i-structure seziyaphila la ngaphakathi and njengamanje kuqoqwa idatha njengoba ngikhuluma nawe nje khona kade bengifonela hayi eThekwini ngaphandle kweTheku naseMpumalanga ukuthi kuqoqwa idatha kuthiwa i-structure emawadini abasubmit yini kwenziwelani na lezi structure kuthiwa azilethwe zizoconvertwa to i-organization ziconvertelwe i-organization entsha lesi khona le organization izovuka zonke i-structure seyibekiwe sezi right ngeke iqale i-groundwork njengathi besigijima i-groundwork so ke ibengiqwashisa ke abantu ngiyaleliwe ngizoyiphinda leyo ngiyaleliwe uthike umbuzo welinye icomrade elikhona nje kwenye indawo why kuze kwakhulunywa nami ngishilo ke ngathi uComrade Zuma uyakwazi ukuqoka athi hambe yokwenza into ethile hambe osho ukuthi mina osho njalo ukuthi abantu bathini I don't care hambe osho leyo nto wena so ke ngabatshela ke abantu ukuthi ngiyaniqwashisa ke enye into akume ukuqoka kwama structures because enye into bese kukhishwa ama structure abantu abakhona kuma structures try seke sesishintsha ubuholi la sekuphuthunwa nje khomo usubona ukuthi ayikhona ke into errong esiyenziwa ke manje la ngaphakathi ngoba vele kuyabonakala ukuthi uFloyd lento uFloyd akazelanga kwiMK ukuzoyiphakamisa wathunywa uComrade Floyd uyazi naye ngaphakathi kuyena ukuthi wathunywa to destroy iorganization khumbulani phela ukuthi abelungu babonile after May 29 ukuthi ayibo nayi political party ngoba u2/3 majority sawuthola lento angifuni ngisho i-debate uma ubuka ukuthi iscreen sacishwa nini kwathatha isikhathi esingakanani ukuthi se restorishwe uyabona ukuthi khona ukugango kwakwenziwa bayazi ukuthi ama numbers sawathola because everybody why happy ngokuqhamuka komkhonto wesizwe befuna ukuthi abantu bathole iqembu elisha so ke zonke ke lezi zinto ke abelungu bayaplana abahleli mawubuka ukuthi ngoJuly uRupert ukwazile emva kokhetho ukuthi ahlangane futhi again noFloyd and mawufunda istatement uyathola ukuthi uFloyd kudala ahlangana noRupert ngoba khona la uRupert azasho khona ukuthi kuzokhethwa unkosazana Zuma kuzobanga angisho njalo kuzobanga unkosazana Zuma noRamaphosa yena ama result wayisewazi ngokutshelwa uFloyd wamtshela ukuthi hayi uRamaphosa uzowina so uyayibuka ke lento ukuthi lento ayiqalanga namhlanje kade lento yaqala uComrade Floyd eganga
edayisa umzabalazo akaqali namhlanje. So namanje ke yini abekade ezoyenza entsha. Ukubona futhi ukuthi ngempela umzabalazo wethu uqedile ukuvala avala ama-office wawenza awu-11 zibuzeka ukuthi bekwenzekani ngoshintshi obukade ukhona khona la avalwa thaqa amalokhuzana but ingako ngithi ezinye izinto zisensitive khomo ngoba sizikhuluma lana kuya recordwa kwenziwani but nje mhlawumbe umuntu akakayeke ezinye zezinto ukuzithinta but okungakusho ukuthi imess ayenzile la ngaphakathi kwi-MK inkulu kakhulu. Uma ngiza kuma appointment ama region benza sure kuma appointment ama region ukuthi balanda abantu abangakwazi ukubaphikisa nabantu abalambele ikhundla kakhulu abazoba yes sir. Iyona nto ke yenzekile kuma region angisho ukuthi kubona wonke kodwa kuma region amaningi basetshenziswa labantu bakhandwa labantu ongangokuthi ngisho ama comrade efuna ukwenza ama program abeba ne problem yokuthi excuse me yokuthi la lezi structure ibekiwe izona ezivimba okudlula wonke umuntu and mangabe utwenza program zize zicacise zithi awukwazi ukwenza program ungadlulanga kuthina noma usingekho involved. Mangabe khona nje imashe ngayenza mangibuya ngiza la ngihlala khona ngoba kuya kube ngcono ukulinganisa ngendawo ohlala kuyona lapha yana khomo sasiyomashela ivet but ukuthi socela umacingwane simnikeze memorandum kwaphuma izincwadi ngokusheshsha ukuthi abantu beMK Party abangazihlanganisi naleyo mashi. Ngitshele khomo siyokhalela ivet ukuthi nako so ivet ayinganyuswa but because abantu banefear yokuthi sesithe sicela umacingwane sebebona ukuthi kusho ukuthi kuyokhulunywa ngathi la ukuthi asiphume. Uyayibona leyo so ke kwacaca ukuthi lezi structure lezi ngempela bayazi ukuthi yini into abayibekele zona. Khona kobuzayo indaba ka7 million indaba ka7 million angeke ngize ngiphendule khoma ngoba ngiyabona la screenini ngoba sizoyiyekela kwi-audit leyonto. Angithi ngeke ngithenge ngize ngikhulume ngento engingayazi nengingazange ngaze ngayibona. uFloyd uyibonile ube iphathi yayo umbuzo why engayireportanga because nayo implicated phela kade ephakathi into engayireport mangabe bi wrong. So ke akakwazi ukuphuma besethi kuno 7 million akayikhiphe evidence sibone or audit ngoba i-audit I think izoze ka government ibheke sesozwa ngayo so ngicela nje ukungawuphenduli leyo nto le ka 7 million. So ke ingakho ke ngitheka abantu abagade into ye data yabo ukuthi iqoqwa kanjani because sithiwa kwi-form bhalisa igama lakho ufake i-ID number ufake inamba yefone ne-address and so forth. So leyo nto umuntu mawusumnikeze leyo nto sumnikeze igunya lokuthi angakufaka noma ikuphi usumnikeze igunya lokuthi ka IEC mangabe sekiwa ka IEC njengoba kuzovuliwa ini nje lokuthi kuzovotwa ngo2027 angibakhumbuza abantu 2027 sebejahile uthi bathi bona 2026 bayokwazi abantu ukungena ka IEC ngale information oyifake kulama forms bakuthathe bawukuyalinganisa bakutshala eNorth West bakuthathe bawukutshala eKing Cetshwayo bakuthathe ngoba yithi sinikeza abantu esingasabathembi sabanikeza information ngoba into ka Floyd angifuni ukuqamba manga ka Comrade Floyd I'm sorry iyaphila la ngaphakathi leyo angeke size siyibalekele and kuzobanzima Comrade Khomo nabalandeli ba live ukuthi siyibone ngenxa yokuthi labantu abashilo ukuthi sisijikile sizobazi thina ukuthi base umkhonto kanti abasewona. So ke mhlawumbe ke ngibeke lapho ke lento ye data ya kule data enye into ngizwe lento ethi ekuthiwa izikipa zomkhonto abayikhumulile bafika beqokile kuwena kodwa bakhuluma enye language abakhulumi ngomkhonto manje kuwena sebefika kuwena bafese bekutshela nje ngokunye sebexeka umkhonto wesizwe bakutshele ngenye ngokunye. So usho ukuthi abantu bomkhonto wesizwe kumele baqaphele ngawo wonke amandla. Magayi into engifuna ukuyibuza la enye ebingikhathaza ngaze ngenza ivideo ikhathazekile ne umkhonto wesizwe uyi-umbrella yey'nkinga zethu South Africa
yebo umkhonto nje uwodwa nje uyi-umbrella yazo zonke inkinga esinazo eSouth Africa. Kulamaqembu lawa avukayo ngaphakathi emkhontweni wesizwe. Kuthini ukuphawula kwakho ngawo ngoba nginombuzo engifisa ukubuza but inkinga angazi ubani engambuza ukuthi kulamaqembu onke lawa khona phakathi komkhonto wesizwe. Iyiphi into eniza nayo engeke izenze umkhonto wesizwe? Iyiphi into ehlukile eniza nayo nina kodwa umkhonto wesizwe ongakwazi ukuyenza? Kuthini ukuphawula kwakho ngalamaqembu lawa angaphansi komkhonto wesizwe? Yini umsebenzi wawo wona engaphansi komkhonto wesizwe? Ngoba wonke lamaqembu ilokhunjana imayibuye yaqalima ukuthi hayi umkhonto wesizwe kwaphinda kwazoba yini Mausi Union, hayi umkhonto wesizwe inkambe leni Labour Desk, umkhonto wesizwe iPCC nayo seyibona yagijima kakhunja manje nawo umkhonto wesizwe. Yini umsebenzi wawo wonke lamaqembu lawo? Asibonge kho mhlawumbe ake ngiqale lapha kwi Labour Desk. Angizukungena ke kuma details amaningi ngoba lawo ma division anabantu bawo abawaholayo, kodwa ngenhlanhla ngokuthi umkhonto wesizwe ngo-understanda wonke yini engenza ngu-understande wonke, it's because bengumhlanganisi wezinye zezinto ukuthi le political party ayibe nazo lezi zinto ezizolekelela, ngoba khumbula ukuthi kunabantu abangafuni ukungena eqenjini lepolitiki kodwa abathanda ukuhlala lapha nocingweni noma kwi-fence, babe kwi-fence babukele. Labantu ke ubaheha kanjani na? Ubaheha ngokuthi ubafake kuma civic organization njengoba ubalile ukuthi kumkhonto wesizwe ithe umkhonto wesizwe mawuqhamuka kwaqhamuka iPCC cishe kuba kanye kanye eholwa uPresident Zuma. Angikuphinde iPCC lebangisa umsindo uPresident wayo uPresident Zuma yini umsebenzi wayo na? Angizokukhuluma ngama structures ngoba ngiyaye ngibe careful ngoba ngumholi ophusile ekhanda. Akufanele makune conflict bese nawe uthela usawuthi esilondeni ukuthi conflict ayikhulu iqhubeke, ngoba mangaqala ngikhulume ngama structures izongidonsa lento khomo ukuthi ngize ngithi isiphe right isiphe wrong. Am structure ayifaki. Yes, angifuni ke ukungena kulonto, but ngizongena ngokuthi ikhanda le lenhlangano yabahlali ekuthiwa iPCC uPresident Zuma. So yini ke umsebenzi wayo na? Eyokuthi ayiphume iyolanda abantu abangekho kwipolitiki nabakhona kwipolitiki kodwa kwamanye amaqembu, hayi ukuthi urecruite ngaphakathi kwi-MK, ngoba lento izodala iconfusion kuze kube sengathi manje iMK isiwu2 khona ebizwa ngePCC khona ebizwa ngeMK. I think lento kubafowethu nala kushayisana khona ngomqondo iclear, iyayenza sense. Akuphunywe kuyolandwa labantu abangekho kwipolitiki nabakhona but abakwamanye amaqembu. Ubalandelani na lama comrade? Uwalandela lama comrade ukuthi kuzokhulunywa ngezinto zabahlali ezenzeka zonke izinsuku eindaweni abahlala kuzona. Yini lento ekhulunywayo? Kungaba ukuvandalizwa kwezikole, kuntshontshwe impahla yesikole, kungaba umgaqo ongcolile ongasabhushwa umasipala, kungaba amahlathi angasabhushwa umasipala, kungaba amanzi anqamuka njalo njengoba sinenkinga yamanzi eSouth Africa. Amanzi anqamuka njalo, amanzi avuzayo, ugesi ohamba njalo uhambe izinsuku ungalungiswa. Kuningi ke ongakubala kulezi zinto angeke ngiqede konke. So ke ithi ke lento inhlangano zabahlali kufanele zisukume njengoba kukhona enye nje ngaphansi kwe-MK party isa-Cosco mangiyibiza kahle, mangicabanga ukuthi ngiyibiza kahle. Nayo futhi is a civic organization, nayo yenza into efanayo.
Umbuzo ke manje engizibuza wona ukuthi why lama civic organization amanye evuka manje sekuvele sekune PCC ezi align neMK. Usuyayibona ke inkinga ukuthi kuphi. Inkinga iqala kuma position. Akekho umuntu ofuna ukuma lapho otshanini abuka istage. Kade ngikwi position mina ngo organizer waseThekwini. Kodwa selokhu ngaphuma ngimala lapho otshanini ngilalele njengabantu bonke kuphele ngihambe but angiyekile ukudefender iorganization. So abantu abakufunde ukuthi asimotshanini sibuka upresident noma abantu abase stage si understand ukuthi akuseyona eyethi 10 ukuma lapha phezulu sibuka abantu asingayenzi lento ibe iculture noma siyenze ifaneleke kuthina ukuthi ithina esizohlala sibuka abantu emakhanda thina asifuni ukuyobukwa emakhanda. So ke uComrade Floyd njengoba engashiyile futhi mina ngiyajabula uFloyd ukuthi akashiyanga. uFloyd nje akangashiyi futhi nje ngiyafisa nje bangamgqoshi uFloyd abe khona sibe naye. Makune program uComrade Floyd eze sime naye otshanini sibuke lapha estage njengoba naye kade abone ukuthi kunjani ukubuka ngale ngaphesheya. Yakavuma lo muntu ipride engaka. Ingako ngithi ngiyamcela ngoba uyabona besala ngaphakathi engaresignile engaxotshiwe usayiComrade later simhloniphe nje simnikeze irespect iyona into ezafundiswa yona ke khomo irespect ukuthi noma ngabe umuntu senishayisene but irespect ungayilose ngisho kuma message ami masimessageana naye ngesikhathi se-event akukho la engake ngamhlasela khona yonke into engangiyikhuluma ngangiyibeka ngerespect because ngerespect ukuthi umholi wami uSG ngerespect ukuthi umuntu and uphethe iqembu lethu elikhulu esilithandayo. So irespect nje ama-comrade ma-MK akube yiyona into ephambili singathanda ukuthi silide but thina singafuni ukulidwa. So ke ngingayibeka kanjalo nje ekhona ngikudedele. Awusazwakali khoma. Usulahlekile. Nese Magai okusho ukuthi today asivumelana ukuthi abantu iPCC abayi understand iPCC ianda umkhonto wesizwe. Umsebenzi wePCC futhi asu understand futhi ukuthi awudobi ngaphakathi awulandi mina ngukhomo ukuthi ungifake kwiPCC kodwa umsebenzi wayiPCC iyokulanda umuntu ongaphesheya nongekho ongayithandi ipolitiki kodwa ngoba iorganization yomphakathi iPCC iwona umsebenzi wayo loyo okusho ukuthi ke kumele abaholi bayo bayibambe lo task leyo ukuthi umsebenzi wayo ukuya ngaphandle uyodoba ngaphandle ufake ngaphakathi ekhaya akona ukudoba ngaphakathi kubasket uyayibona so njalo nanso ke manje nako Taus la Taus obani Maus ithini into yabo labo bantu lapho ngoba eqinisweni Magai nxes thina asayithembi into ekuyanyathela uForshivam asayithembi ukuthi kuseyiyo lento mhlambe sicabangayo asifuni mhlambe ukushaya kanti sishaya into right engenankinga eclean yayibona so lento yoMausi ithini into yayo mhlambe singakangeni lapho kuma union babukhomo ngizobuyela kancane entweni yelokhuzana yePCC yokuthi njengoba uPresident Zuma kuyena president wenhlangano yabahlali but sesibona abafowethu beqoshana beexpelana bekhipha incwadi benzani abawuyeke lo mkhuba lana kuzosetshenzwa angithi mhlambe la ngafikanga khona khomo ukuthi njengoba iPCC no Sakosco bekhona abokuthi mase bebalandile labantu abangafuni ukungena kwipolitiki mase kiwa evotini bese behlala nabo phansi bethi okay
ekugcineni sabahlali base South Africa sesikhalile sihlala sikhala iANC ayifuna ukusenzela lokhu esicela kona iEFF ayifuna ukusenzela lokho iDA ayifuna ukusenzela esikhala ngakho kunganjani ukuthi sizi align neqembu lepolitiki elisithembisayo nesilibonayo ukuthi likhuluma ngezidingo zethu yilapho ke sebengena khona kwipolitiki bengena ngokuyovota kuphela abahlali bese bephinda futhi beyihlehlela abahamba iprogram abenzi lutho abafuna lutho nje ukuyihlanganisa kodwa bathi babuza kuthina ubani efanele simvotele hayi votelana uSibanibani votelana uKhomo votelana uMagayi votelana ubani bese ke besiza lapho ukuthi sithola amavoti ngoba asikhumbule ukuthi upresident uLukeshilo noma sineyivunguvungu uLukeshilo uthi ngifuna u2/3 majority ngeke nginitshele ukuthi kuzokwenzakalana emva kwalo 2/3 majority but abelungu bayazi ukuthi yini ezokwenzeka kodwa ngeke ngize nginitshele nini ukuthi lo 2/3 majority masike sawuthola yini lezo mina sengijahe kabi ukuthi siwuthole sifike kulento esifanele sifike kuyona ngoba ila abantu beyobona khona ukuthi kanti ngempela sasiyiswa entweni kanti right kanje sasiphika silibele ukulwa senzani so bese ngiyabuya ke size ko labor desk oholo babungcobo ngiyakhumbula nje ukuthi I was one of the people wama advisor ukuthi akenzeni ukuze lento yakhe iqoqeke yaqoqeka ke usene certificate unawo yonke into ubedila kakhulu nama cases abasebenzi mawudila nabasebenzi uhlangana nomsebenzi osupporta iANC uhlangana nomsebenzi osupport iIFP njalo iFFDA and so forth but basebenza ukuthi babaguqula ukuthi lezi inkinga eninazo kuma companies njoba ni exploitwa nje ni exploitwa ngoba inhlangano ephethe isimbatha nguboyinye nabaqhashi bese ke besebenza lapho ukulanda imembership ngokuthi babalekelele babalwele amanye ke ama cases engike ngezwe kakhulukazi ngelabor desk South Africa not for sale bawawinile amanye ama cases and abantu bayasho ukuthi hayibo isizile iMK labor desk ngokufika kwayo sesiqashiwe sesipermanent kade singekho permanent akusho ke kodwa lokho engikushoyo ukuthi inkinga azikho ngitheke angena umkhulumeli wayo kodwa ngoba ngilandela yonke into ngikuona wonke ama group ngiyayingizwa ukuthi zikhona inkinga ayikho ke into ethi mayifika ingabi nazo inkinga njengoba nathi sisesivunguvungweni nje kuna storm esikhona within the organization akukona ukuthi sekukhona into efile it's because lento yintsha and isystem esebenza ngayo ayifani nalama system anamaqembu abanama conference la kukhethwa khona ubuholi but ke ake bacabange ngithinte enye into Khomo yokuthi niyacabanga ukube anikushayela ubuhlombe ubusmart ba President Zuma ukube saya kwi conference sihlushwa uTG file ahlale 5 years ngabe kunjani namhlanje njengoba manje ku 8 to 9 months kusho ukuthi ngabe sisasalelwe u4 years wonke esizohlala nawo sidikadiwa uTG noma sidikadiwa uDeputy President noma ngabe iOSG cha ngingafuna ukuya lapho kuze bongazi ukuthi sengigxile kuyena kakhulu ngiyalenganisa sengisho ukuthi ake sikunqome lobuhlakani ngoba no TG makuukuthi bayaganga noma mhlamba bekho fit for umsebenzi uterminatewa manje kudlule kulanda omunye noma abantu bangasihleka bathi sesino SG abawu7 ayihluphi leyo ngoba kusengenzeka ukuthi mhlawumbe omunye woTG oSG wayiphumile enza into wrong mhlawumbe useshilo wathi president ngiyazithoba ngenza iphutha ngiyacela ungibuyise ngeke ngisawenza amaphutha afana nalawo uyobuya amxolele amfake makukhona umuntu owenza kanjalo ngoba siyawazi amagale labo kukhona okuhla bakwenzile kanjalo nokubi khona bakwenzile kodwa ke asingagxili kulezo zinto so ke lama union ke akhona comrade Khomo aqhamuke kanjalo
ezothatha ngoba bebona ukuthi iCOSATU bikade umbrella yama union amaningi ongazi ukuthi siyahluleka ukwenza umsebenzi so base beqhamuka ke nangempela bayasabela ke abantu eindaweni zokusebenza bathi no sesifuna manje iLabor Desk noma oTheusa noma angwazi ke wonke kodwa sesifuna nje ama union azi align nomkhonto wesizwe because awachemile. Makaye ikhona into eyenziwa kuma structure ukwenziwa nje kwama structure ungasichaza mhlambe ngayo ngoba nayithanda ukuthi ibe nenkinga igcine iqaleni nje kuningi okwenzakalile. Mhlamba ungiphindela umbuzo wakho ama structure ungangena nje kuyo. Mhlambe ngingene kanjani Khomo? Leyo kwenziwa kwama structure. Lawa enziwa manje noma lawa enziwa? Lawa enziwa. Oh, ngike ngangena Khomo ingakho kungazuthi ngifuna ukunderstanda ukuthi ukwenziwa kwama structure kwaba neplan yokuthi asithathe abantu abazosizwa omagaye ngeke basizwe baquestiona kakhulu bayazi abantu ababese the station ngenkathi kuhlelelwe imabhida ukuthi kwama umhlangano ngiquestiona ngezinto ezenzakalayo ngisensitive ke into enethinta imali because abantu angeke ngize ngisho ngithi umagaye abantu bakhiphe imali yabo yokugcina babeka umkhonto la ukhona bakhiphe imali yabo yokugcina babeka umkhonto la ukhona bebengafandwa ndawo abantu bomkhonto beze bacabanga ama opposition ukuthi iningi imali ephuma kumkhonto enikeza abantu bethenga igiba abantu bebeyithengela iregalia bengaxhasa umuntu benza ama program bepheka oBriani benza kodwa ngikutshela ukuthi iningi lalabo bantu elikade lizimisela emkhontweni lishawe ngaphandle ngoba abantu ongeke uzuba control noma ubenzisa izinto ezironga ngisho njalo so ayisekhethwa kama structure ngalendlela yokuthi asifune abantu abazovumela umthetho sibabeke nangempela ke Khomo kube kanjalo nje bebefika uComrade SG ashinta ishoyo bathathe leyonto bayophinda futhi baze balinde yena ukuthi akabuye azobatshela ukuthi thatha ke manje unyawo uthatha ulubeke lapha akukona ukusebenza lokho ukusebenza EFF kanti naye into beyenza futhi lemkhontweni kuthi ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi into ayifunda khona ukuthi iyenzeka mhlawumbe futhi okunye siqalayo esingakwazi thina besingakwazi ikona lokabekwenza thina besikuqala ukuthi khona umuntu okwazi ukwenza lento ekuthiwa democratic centralism ayisebenzise kanje azoyisebenzisa ngisho kuma structures aphansi ama structures sasithi lento mhlambe siyoyibona ngasekugcineni mase sithola ilokhuzana u230 obheke sengiyayisho lento bengithi angifuni ukisho kodwa ke nje bekusebenzeka kabuhlungu angifuni ukuphosisa ngoba fanele abantu balinde even ama provinces kwawona bengakwazi ukusebenza fanele alinde yena athatha unyawo alibeke ukuze akwazi ukusebenza akukona ukusebenza la ukuthatha amandla uwabeke kuwena abantu bakhethelini abantu kufana noma abantu baphuca ibudget uthi uthatha ibudget eMpumalanga noma uthatha ibudget eKZN bazok accounta kuyini kanti abantu if ukuthi ubaphuce ibudget ngoba fanele abantu bashare nayo yonke into yokusebenza bese uyabuya wena uzo auditor ukuthi kwenzakalini njoba ngikhuluma nawe nje ifurniture ema officeini babhizi bayayiqoqa yazi ukuthi iqoqwa obani kuthiwa yabekwa kwi storage engeke ngisho ifika ekhokhwa kusona but mangayisho la abantu bangathuka babambizana ukuthi kanti ubeqinisile no president mayithi abantu bonile abahambile emkhontweni bone kakhulu nami ngisho njalo abantu bonile emkhontweni bone kakhulu kodwa ke sizobuyisa umkhonto abantu ababe nethemba nje namanje ngiphuma kwi program ibigcwele ngendlela eqabile ngisendelwa nezithomba abanye ukuthi kade kune program lapha na uyabona ukuthi ayikusho ukuthi emkhontweni ngempela abantu hayi yonke lento ekhulunywayo bona ayibaphazamisi futhi abafune ngisho ukuzwa bafuna upresident wabo uZuma le ideology anayo
ngezwe lase South Africa bafuna ukumbona bafuna ukuthi bambone eyiphethe njengoba uNkulunkulu esasinike yena ngoba noma ungalivula iqembu khoma mawungayena uJacob Zuma ngeke uzuzube nalama numbers khohlwa futhi sinamaqembu amaningi kakhulu sibonile iqembu la Colin Makhubela chief whip wase MK National Legislative National Parliament baphuma kumaqembu abo bafike benza umehluko la kwi MK party ngobani ba understand ukuthi njengoba babefaka ama dispute ngalela langa May 29 befaka ama dispute bazibona ukuthi bayigcogogwana abancane nangumuntu umhlanganyelwa inqole emasondosondo iza nawo yonke into kuza umfula udla indwani babona ukuthi asigibele le moto ukuze siye ngayo phambili so ke siyakubonga ke lokho ukuthi ke no abantu abeze kumkhonto kodwa ngisagcizelela abayeka abantu ukunyakazisa ama structure njengamanje ngoba siyazi ukuthi yini lento eyenziwayo khoma Makaye bangakubuza nje something mhlawumbe nje ngokubuka njengamanje sino SG I think mhlawumbe siba u7 siba nayo uma ngathiwa ungathola ithuba lokuthi uhlole umuntu SG noma umuntu ombonayo ukuthi sidinga uhlobo njani manje la SG umuntu kuthini ukuphawula kwakho ngomuntu esimdingayo njengo SG ukuthi singaphinda phindwa into eyodwa ekutheni sibe no SG abakhulu ababaningi abandayo nje kakhulu ekutheni baxoshwe ngoba inkinga engibhekene nayo Makayi lento ukuthi angithandi mini leader ezoba ileader emkhontweni ngoba ileader emkhontweni uma ngabe isisusiwe kwiposition eleader kuyo singambona indawo lo muntu lo muntu lo angimthathi njenge leader mina kuthini Makayi ukuphawula kwakho njengamanje ngokufisa kwakho njengemember yomkhonto wesizwe kumuntu ongabo SG manje ungalindela umuntu onjani nje makuthiwa nje umchazo umuntu nje obona ukuthi lo muntu lo angafitha kule yokubo SG waze wangifaka emibuzweni onzima khoma kodwa ke ngoba umuntu uhlezi ready and umuntu ulidile endaweni eziningi nakuba uMagaye engadumanga kwipolitiki kodwa ipolitiki ubeyilandela kakhulu ngeke ngisho ukuthi ngo2021 inengayenza yangisondeza nepolitiki kakhulu kodwa mangiphendula umbuzo wakho khomo sidinga umuntu o down to earth but ofuthi ongayithathi inonsense futhi umuntu okwazi ukukhomanda umuntu one respect why ngithi ongayithathi inonsense I'm sorry ukusebenzisa igama eli strong kunabantu phela bake bafuna ukwenzisa into engekho right ngoba be abuse ukuthi number 1 ubanikeze respect uya down to earth bese bek-abusela lokho but njengamanje into ekufanele sibe nayo i-integrity ye-organization ukuthi ubuse sibufaka laphana I think uComrade Floyd was the right candidate because siyamazi but ke asingenzi iphutha lokuthi silande iface noma ngabe izokhulela khona kubsecretary kodwa singalandi iface compromised asingalandi umuntu esothi masilandele irecord lakhe sithola ukuthi kunezinto ezimbi akazenza but sengibuyela kwi-CV ukube kuthiwa bengenzela umuntu i-CV bengizothi mina sidinga i-unifier more than anything ngoba lama cracks onke enzekile if umuntu ozoba khona engenaso iskill to unify lama cabals lawa akhona and engenayo iplan yokuthi uzowahlanganisa kanjani we are heading to a disaster ngike ngathi ngikhuluma nabanye njengamanje sidinga uSG ozosithatha athi mayisibeka ku March kube ukuthi ama problems esinawo we are sitting at 80% ebungconweni bama problems esinawo yangithola
kusho ukuthi wonke ngibala lapha ama-conflicts ngibala ama-structures ngibala yonke into kube ukuthi sesihleli ku-80%. Why ngisho njalo na? Ngisho ngoba ngo-March, April, June kuzobe kuqala ama-campaign. So asikwazi ukuya kuma-campaign si-divided kanje. So if usingenaye umuntu oyi-unifier ozohlanganisa ama-comrade and awalalele but ngaphambi awalalele mayingene eminyango akhombise respect ukuthi uya-recognize ukuthi uze kubantu. Once abantu abanikeza i-respect khomo bazokulalela. I know ukuthi akhona amahlongandlebe ngisebenzisele lelo gama angafuni ngoba phela khumbulani ukuthi khomo kunabantu esizothi baye MK kanti akuyona. Njengoba sikhuluma nge-unit nje babhizi bona bayaplan ukuthi hayi abayibizi imhlangano sizoya soyibhidliza ngoba bayona i-MK vele bathunyiwe nabo to distract. So we need that kind of a person. And enye into okufanele into eze nayo ukuthi akeze neplan phela yokuthi yini engizoqala ngayo. Njengoba ngishilo ngathi ukunify. 2 akulungisa into yama-constituency office. 3 akuklinwe i-office lele ebeligcwele kuholelwa abantu imali eziphezulu ebezikade ade bezihole ngeke ngize ngizigagule la. Akuclean ama-office kubonakala ukuthi umuntu wenzani, le desk yenzani, lena yenzani, ifanele nokuhola, ayifanele ukuhola, ayidisperse because ayusebenzeli umkhonto, izothatha nje imali because le nto igcina isiyenzeka nge-friendship yokuthi kuluke kufakwa abantu nje bezohola, behola imali ye-MK beluke bezohola. So ke umuntu ozofika clean la uma-office bese sibheka phambili a-implement ukuthi yini yonke into aqhamuka nayo fanele implement ukuze sikwazi ukuthi sidile nalama problems, akwazi futhi uSG okhona akwazi ukuba ne communication right no organizer wakhe. Ngoba uorganizer njengamanje simdinga kakhulu uorganizer ubabundlela ngoba uyena usa-organizer, simdinga kakhulu ukuthi akagijimise komfana omncane. I'm happy ukuthi umzimba wakho uyamvumela mncanyana ufana nalo wami, mina sengaba nesisu ngeke ngisakwazi ukugijima kakhulu. Kodwa nje sidinga uorganizer asebenzisane noSG omusha ukuze sikwazi ukuthi si-revive ama-comrade. Kuphindeke futhi khomo kunento esasiqalile uFloyd ayithathile lento yayiqhamuke no-comrade odokotela abathinta uComrade uMaphumulo uLindani Maphumulo. uComrade Lindani Maphumulo wathinta mina, saxhumana nalabo dokotela ngawo ba introducer kuFloyd. Ngase ngikubona kuyiprogram ukuthi MK ifanele ibe ne-medics desk ngaphakathi. Ubathathile labo dokotela bahambile baye kuyena. Kusho ukuthi ngezinye indlela wonke ama-program ebesikade sinawo uFloyd wenze njani, uwathathile. Yonke into ebesikade siyiqambile nabe kade engayazi uyithathile because kuningi esicreateile la ngaphakathi kumkhonto. Ake ngisho nje ukuthi ngake ngacreator udisaster ngesimo sasotho ngathi sisavumelana nobuholi baseThekwini. Niyawazi udisaster waseThekwini ukuthi ubuvibrant kanjani. So ufakileke njengoba sikhuluma nje nomongameli but sawufaka under i-welfare ngoba sesifuna ukuthi ubhekelele kuyona yonke into. Sifuna uSG ozokwazi ukubuka lezo zinto ukuthi nanka ama-program akufanele arun. Siphinde sibuye futhi siyajabula ukuthi sinomuntu manje ophila nokukhubazeka eParliament okuComrade Zibuse Cele. Kade ikhala igenge, siyabonga. Kade ikhala igenge abaphila abantu ne-disability bethi akekho umuntu eParliament onokukhubazeka. Kodwa bajabulileke ukubona ukuthi hayi ukhona umuntu osezokhuluma into yabo ngokukhulu. Sifuna yonke lonto ibe kuba ama-program azidlali la. Ngiyayisho njalo ke mase ngibhala ku national group ngithi azidlali la sizosebenza. So zonke lezi zinto zifuna ukufakwa ziningi khomo ziningi kakhulu. Siqhamuke no sport ngoba lana soku national live olalelwa yonke indawo. Siqhamuke no sport eThekwini bekudlalwa in and out ama weekend kuyi division yaka sport. Aswajwayela ama sport ngoba ayabahlanganisa abantu ma comrade. I know
ukuthi i-problem njengamanje wonke umuntu exhausted amaphakethe udonse kanzima emkhontweni but sizocela ku-president ukuthi no ake sibuke ibudget sibone ukuthi ama-comrade kuma-region sizowalekelela kanjani ngiyiphathi yaloko ukuthi sizoxoxa ukuze abantu bangasho uma sengikhuluma lezi zinto but unike ubani ilungelo cha upresident ngisoze nangibona ngishuthe naye ngoba nisuke nenza iphutha nina manishuthe no president bese sinifuna nisimbone ukuthi kade niye ku president bese nikusebenzisa wrong khoma ukuthi kade usuveza isithombe sa president angisiveza apho ngisho yedwa wakwasibone sami isithombe no president hayi ukuthi khona wrong noma ngimthandi noma ngiyamzo cha ngenzela abantu bangasho mangikhuluma nabo bathi ngiyabaconvince ngesithombe ngoba khona benza kanjalo so ke sidinga ke uSGO njalo excuse me babukhomo sidinga uSGO zositshela ukuthi iGPV sizodila kanjani nama challenges akhona sidinga uSGO zositshela ukuthi ezikoleni yini sizoyenza iMK ezozidayisa ngayo ukuthi mayisiphethe amandla nansi into eyoyenza sidinga uSG lana okwazi ukucreate izinto azenze ziphile ukuze sizokwazi ukuthi sidinga uSG lana ozofika necommunication because lana bekune communication breakdown uthola ukuthi information from high command provincial izofika kuma region ayehli kahle sidinga uSG ozosihlahlela indlela ngecommunication sikwazi ukuthola izinto zishisa nanokuthi ifanele senzini angingakuvezi konke ngoba kodwa umuntu mayise interviewer khoma bese kuba ukuthi sengilivule lonke ipage le interview bese kuphasa na uzo interview bakanye uyazi ukuthi khona into abantu abangayazi ne ekumele abantu bayifunde kakhulu yazi bafethu ukuthi umkhonto wesizwe iqembe elikhulu elipowerful enamandla ngendlela embangalisayo into eyosilimaza emkhontweni sebengekho shivambo sebehambile ulaba bayosala umona umona into eyosibulala kakhulu ngoba into ehlupha kakhulu abantu banomona once uMagaye waba kwiposition akuyo uyakwazi uMagaye ukuvalela abanye oMagaye uyakwazi uMagaye ukuthi lo power leyo akuyo ayisebenzise ngendlela errong ekutheni acindezele abanye oMagaye aphinde futhi uMagaye azofuna amanye ama-position futhi la ngaphakathi futhi kodwa uyazazi na ukuthi ungumcindezeli wabanye abantu uSG uhambile uvula iphathi yakhe uFred kodwa ake ma-MK amahle siqede lento yomona ngoba umona ngeke usise ndawo umona ngeke usifikise la sifika khona yazi Magaye ngifike ngabizwa lapha ka communication ngafaka kwa communication kwathiwa khomo ngena communication hayi nami ngikoloze ngoba angiyena umuntu ekhundla ngizele mina ekhundla emkhontweni ikade umzila mina yami nje ngila emzileni ngangena ka communication kanti icontrol le ngifakelwa kuyo nje ka communication ukuthi kumele ngicontrol ukuthi njengoba konje uma kuthiwa nyama nje ngilana nje nge-communication bengamele ngimbize uMagaye just for i-control ukuthi ngikwazi ukuthi ngicontrol kodwa uma ngabe ngikhona la uyasuka lophethe ilokhu i-communication sengihoste uMary Phandi akangifoneli mina angibuza ukuthi khomo why uyasuka lapho uyangiremove ka communication sinenkinga yabantu abanomona nabantu abathatha ipower abanikezwe yona mase kuba ngazi ukuthi usephethe organization asibadinga abantu abanjalo mina lo ngikushoyo angikhaleli lento ya communication but ngikhaleli system le operator ukuthi uma ngabe ungahambisana nabantu abathize kumele ucindezeleke kumele uxoxwe kumele kwenziweni asidingi yonke lonto leyo asifuni yonke lonto leyo uma ngasa ama-MK amahle wonke leadership yakudle yaphansi bafunde ukuthi umona iyonto leyo futhi nisibulale futhi bazohamba boFreud bona
bangabi khona siphinde sizobulawa umona thina sisodwa ukuthi uma ngabe sesithola amandla sesinepower sekumele sigqobe bonke omagayi sibacindezele ukuthi nje bangaveli inhloso bacindezele akuyona into esifunayo leyo bafowethu yathi ama MK amahle angawuphatha umkhonto magayi aphatha ihawu njengamanje ayagwaza ayavika umona bafowethu mawuphele ngoba ninomona niyayithanda futhi nekhundla futhi ninjalo uzongiphatha kanjani ubo SG wami kodwa unamandla okucindezela abanye abantu ngamanye amazwi sobo SG wena ongatshelwa sobo SG wena wazi umuntu ophambana nje nawe nje awusiyamgcoba nje wena no asibadingi omagaya abanjalo sifuna umagaya mangabe ngimgcoba umagaya understand ukuthi siyakha iskini siyawa asiye phambili mfowethu iyo into esifunayo leyo kodwa hayi umagaya bangavuka nje umagaya uyamgcoba ngesitini umagaya usiyakushaya ngomkhonto beqeda ngawo asibadingi abantu abafana nabo lapho umona bafowethu ngeke usifikise la siya khona abantu bakithi abafundi ukuthi iposition neposition oyithola emkhontweni irespect lo position leyo wenze sure futhi ukuthi ukhumbule futhi ukuthi uma ubekiwe kwathiwa nangu magaya useSG bathi umagaye akhumbula into eyodwa ukuthi ngila ngikhona nje angizibekanga mina ngibekwe ngabantu abantu abangenze bangibeka la ngikhona kodwa once wangaba respect abantu izoba khona inkinga ake sisebenzeni makhomanda amahle siyeni phambili bafowethu lento yomona nepower sicabanga ukuthi imkhonto wesizwe siyawu-owner noma mhlambe ithini abanikazi bawo no nganeza kwethu sonke umkhonto wesizwe owethu siyawu-owner somkhonto wesizwe into ebaluleke kakhulu i-respect nganeza kwethu ake siyeni phambili yes makade mhlambe khomo umuntu ufaka nje abawu-2 abawu-3 nje just niqhubeka kodwa qhubeka mhlambe umuntu eseyangase ekugcineni khomo ngifuna ukuthinta lento yeParliament ngenkathi uComrade SG wethu esezohamba uhlangane nabantu abathile basubmit ama list eParliament eParliament nje lase legislature KZN bekhishwe abantu I think about 29 mangaphosisi ka national angikhumbuli bekhishwa abantu abangaki kodwa sesiyibonile list yaka national and yinhle abantu abacomplain but into engifuna ukuyithinta ukuthi uyabona lana ukuthi bekhethwa ngomngani mawubuka ama list akade submitiwe akwaziwe ukuthi a-counteract adonse akhishwe yonke lento ibiyenziwa ubani uComrade SG wethu wawasubmita and ngayi alama kwakulesine ngithatha ucingo ngifonela eheadquarters ngathi kuvula iwindi la ka-IEC kunama list azongena ngoba mina i-information yasifikela khoma kunama list azongena eParliament and lama list mayikangena eniphinde nikwazi ukubakhipha labo bantu ngomkhonto noma bebecabanga ngani noma bacabanga ukuthi lapha eParliament kuyodlalwa uyayizwa khoma noma bebecabanga ukuthi eParliament kanti kuyodlalwa kuyogangwa angithi yonke lento yenziwa ngamabomu ukuze sizo abantu bezokhala bethi hey ngokwetopic osukunikwe yona ngalelo langa so if lo msebenzi ungawenzi kahle kodwa nibe nikhala futhi ukuthi abantu bethu abaseParliament abakalungi kahle for ama debate niyaphinda futhi nilanda abantu abangeke baze bafithe mawungabuka nje list nje khomo you'll be surprised ukuthi ngempela kanti ngempela uComrade SG wethu benzani yini lento abeyenza
but ke fortunately ke udluliwe kuleyo nto kulindwe ke manje ilokhuzana yase KZN mhlawumbe neyasempumalanga ngikho shona mase beyitholile ini ukuze kubonakala ukuthi obani abakwazile ukuthi bangene eParliament bahambe bayosimela ngoba kona isikhathi masiqhubeka sizohamba sihambe sibe ngcono ngeke sihlale sinje sizohamba siba ngcono kodwa ke sibala u4 years asambe sithole lo 2/3 majority ukhulu okungale okuphethwe ngiyabonga siyabonga nje kakhulu bafowethu baningi abantu abarequestile angazi nguthatha kanjani ngithini kodwa ke hayi bathathe okay kodwa baningi kakhulu kodwa Dlamini awona mali Dlamini I think imaki yakhe uDlamini lapha ya sivulekile thank you no asibingelele Mr Khomo ekhasini lakho la live sibingelele noma gaye baba ngaphakathi then mase sibingelela nje abalaleli bonke base South Africa abakhona kulo live ngoba ngiyabona ukuthi abantu abakhona vele lana balako 300,000 so abantu abaningi kakhulu lapho but ke okwami nje ngeke kube kuningi but ngizoba short and brief I'm not going to be in my issues omkhonto wesizwe but uzokhuluma ngayani ngePCC ngoba ngifuna ukwenza just a small clarity so that engeke abantu badideke kuleyo nto. By the way angisho ngithi uBF Dlamini uyena uhlalo wakaZulu Natal kwiPCC. Ngifuna ukucacisa nje le ekhulumeka ngoba ngiyayizwa ukuthi iyaqhamuka leyo ukuthi iPCC ayingadobi ngaphakathi. Ngizoyicacisa leyo kahle hle. Before ube member ye political party noma yipi uzokumhlali lapha. So wonke umuntu mase decide ukuthi angisayingena indaba zepolitiki usuke umhlali lapha. Ngaleyo ndlela it is very wrong ukuthi statement esithi ufuna ulanda abanye abantu ubayeka abantu abangaphakathi because la sikwi society sidila nawo wonke umuntu but ngikusho lokho abantu vele njengamanje abamkhonto wesizwe mhlawumbe kuma regions ehlala kona ba recruitwa abantu abalida iPCC vele you understand so ekugcineni mekuthi ipolitical party lesi eyithemba lethu kumele ngakwazi ukufinyelela endaweni ezithize kumele ikwazi ukuthi bahambe bona futhi njengabahlali bayokhulumela abahlali ngoba kunendawo ufuna bangene kuzona ezikwazi ukuthi zilekelele but hayi ukuthi kuthiwa akungadojwa ngaphakathi ezifu iPCC political party iPCC is not a political party but it is an alliance yomkhonto wesizwe etenda ama issues direct asekuhlaleni angithi ayibona lona ingakho nje ubona ukuthi mina anginayo position enginayo umkhonto wesizwe but ngilida kwiPCC njengamanje ebahlaleni sekuhlaleni lapho but akuyona futhi problem ukuthola ukuthi uyalida kwi-political party uphinde futhi ulide na kwi-PCC ngoba usuke vele umhlali nalapho befuna nje ukuchaza leyo nto le kuze kungadidanisi mhlambe Mr Khoma nawe Magayi ilokho nje kuphela bafowethu ngiyabonga siyabonga kakhulu babudlamini nginombuzo ke njengoba usuzowayithinta ebengiyibuze kuyivideo ebengiyenzile ngikhathazekile ngamaqembu angaphansi komkhonto wesizwe umbuzo wami uthi ngo-2027 sibheka uhulumeni basekhaya uma ngabe umkhonto wesizwe uphakamisa uMakuyi lapho ukuthi abe ikhansela laseMtshezi ngeke yini iPCC iphakamisa umuntu wayo nayo hayi awuyichaze leyo nto leyo akuwona umkhonto wesizwe ophakamisayo umuntu ozobe ikhansela ngicela uyichaza kahle leyo nto umkhonto wesizwe as a political party yona ihamba yekuhlaleni iyokhuluma nabantu basekuhlaleni ukuthi abantu basekuhlaleni akube yibona abashoyo ukuthi ubani abamfunayo ukuthi abe ikhansela mekuthi lo excuse me umuntu abamkhethile bakhetha umfundisi ongayona imember of any political party but umphakathi udinga umfundisi umsebenzi weMK ukuthi umconvince lo muntu lo ukuthi abe yimember yomkhonto wesizwe that's simple and straightforward but akuyona futhi iPCC ezo dictator iPCC ithi
usibanibani must be a counselor cha abantu basekuhlaleni behlangene okuyibona bazobuzwa bayikhulumela esidlangalaleni begcwele ukuthi no thina sikholele ukuthi usibanibani angakwazi ukuthi asilekelele kuleyo kube yikhansela angithi yebo ileyo nje kuphela Mr Com Dlamini mina ngona angiyona iPCC ngingumkhonto wesizwe yeah umkhonto wesizwe organization umkhonto wesizwe wona uwodwa ngaphandle kwePCC ngaphandle kwamaphathi lawa angaphansi kumkhonto wesizwe la ngikhona iPCC ayikho okusho ukuthi noma sibuka ukuthi nangu kwenza angaba ikhansela asombuka ngeso lePCC sombuka under iumbrella yomkhonto wesizwe umbuzo wami usuthi ke nangu umkhonto wesizwe uyambona ukwenza ukuthi sifuna ukwenza ukuthi abe ikhansela ukwenza umbuzo wami usuthi ke iPCC ayizoqhamuka nabo ebahlalini nomuntu wayo usuthi nangu umuntu wethina iPCC ayizoxabana nalapho ngenza Dlamini lapho yokuthi ngiyazi manje iPCC yokuthi ohambweni lethu ayixabani egcineni yebo lamaqembu lawa omawuso obani angaphathi kumele ngibe sure ukuthi sisonke sihamba sonke ayizoxabana yini mase kufika kubuma lokunjani ohulumeni basekhaya angingenelana ngiyabonga mhlawumbe ukubuza lo mbuzo lo Mr Com mina where I'm coming from uqala nje la suka khona mina ngisuka kagogo impilo yami yonke kade ngikagogo yonke leminyaka ngikhule ngikagogo yabo kabe basikhula kagogo besinayi alliance kagogo Sango I was a member ya Sango bengiphinde futhi ngibe yimember ya SCP ngiphinde futhi ngibe yimember yomkhonto wesizwe yezolona icommand lomkhonto wesizwe so can you imagine kodwa it has never been a time la uthi umkhonto wesizwe noma iSango yayidictator ithi sifuna usibanibani ukuthi akabe ikhansela so ngabe kuqala manje leyo nto leyo futhi ke ingakho nje fanele understand lena ethi ngoba siyazazi inkinga ezenzekile kagogo vele sesidila ngazo manje inkinga ezenzekile lakho ukuthi singaphinde kwenzeka ama mistake afana nalawo enzeka singale kagogo but ke leyo ishoyo ukuthi uthi wena la ukhona ayikho iPCC angiveze lo mhlawumbe ungathi ayilikho igama lePCC kodwa wena umhlali la uhlala khona so akekho umuntu ongayena umhlali ngoba nakhona kade ingaka announce umkhonto wesizwe wathi uthi wena usayingena indaba zepolitiki ngoba usukhathela kodwa kutheme kuqhama umkhonto wesizwe wasukuma wena umhlali ngakubona sasigijima nawe la ku TikTok sasikhuluma nawe la ku TikTok saqala nawe la mukhumbula kahle asiyenzi belula Dlamini ayibe easy ne ngiphe ilanga ungiphe usuku ama member onke ePCC ngizoba no live wenje nizoyichaza iPCC kahle ukuze singayi lokhunji le enhle kangaka siyenzakalile isicelo sami lesokuwena wena uzokuthi okay inini la khona nifuna ukubuya khona so memezela nje ukuthi iPCC sobe sina nizoyichaza kahle le iPCC kuze wonke umuntu ayi-understande kahle baba ngicela nje kuloko into emnandi into akulungele sokwenza lokho akunankinga but ngifuna ukuveza lokho umuntu ongathi akayi-understand iPCC ingabe unenkinga vele yena but ke zoyichaza le ima khawunamandla asingayibeki kanjalo ngoba iPCC njengamanje abantu abaningi abanalwazi lwayo asingathi unenkinga umuntu ongayi-understand ngoba iPCC ikhona kodwa ingabaningi eKZN yaziwe yona ngoba eKZN but akuyona into eyaziwe na wonke umuntu national because bakhona abangayazi iPCC akusho banenkinga oyibeka kanjalo noma oyibeka kanjalo iyazwakala mhlawumbe ngoba usiyafuna Dlamini ngiphi ilanga Dlamini sihlale phansi ngini-host eziPCC nizoyichaza kahle ebantwini ukuze ivakale kahle ebantwini xawunamandla akonakele xawunamandla ngoba muzoyichaza kaningi nga-end-up ingasabonakali kanti kumele ibonakale ngiphe ilanga siyafunelana nawe sizokhuluma ocingweni akunankinga sokhuluma kulungile baba ya nowasibonga xawunamandla Mnqobi xawunamandla leadership. I'm just trying to switch on this thing of videos and all of that. Yezwakala lead. Yes, yezwakala. No angibonga yazi bengizama ukuconnecta ngenye device ezo makahle. Sengicela ngisebenzisa yona ifone le. Angithemba ukuthi ngizwakala kahle. Yes, yezwakala. Sengize ngathetha ne diary babukhomo.
Commando Khomo angifuna ukuthi Baba Khomo manje ama commander kumele siwanikeze respect ukuthi ama leaders, so they are commanders. And just like president, the commander president or comrade president, so that we accord them the stature of being leadership. No, mhlambe njengomuntu ofaka ongene ngewinda ngibonge ithuba Commander Khomo esengenkulu inhlonipho ngiyabingelela ku Commander uMagayi asange sihlanganeke ne leadership but ikhulume a mouthful ngabe ngayimosha mangangena kakhulu enkulumweni yakhe mhlawumbe ngizothinda nje into ezincane that maybe need me to clarify, but maybe before I do that mhlawumbe umuntu kuzomela ukuthi ezethule kubantu mhlawumbe bangahlale bengamazi ngoba asikwazi ukuqagela ukuthi abantu bayasazi ukuthi singobani. Igama lami ngumnqobo kaMsezana, ngisuka eFilith eFrayed Zululand region. Ngi-activist nje ngokuzalwa ngizalwe ngi-activist nje kakhulukazi from primary school, high school all the way to university. Ngase ke ukusuka na i-organization umuntu mhlaba siwa kuyo nami ngisiwa khona kagogo. Before kwagogo angazi ngebe kwenye organization ngibusiness student politics. Manje ngithi ngikuthinde nje lokho ukuze mangenza mhlaba ama examples ngizozama ukuba brief Commander Khomo. Mangenza ama examples kube khona ukuthi khona i-background mhlaba umuntu asuka kuyona. There are critical questions that Commander Khomo you've touched on engingafisa ukuqala kuqala abalekile ngoba ngifuna siwa brush off. Eyoqala engifuna ukuqala kuyona before I get to these issues enginouthala nezinye mhlaba engingafisa ukuyithinta. Lo mbuzo critical ethi ubuza manje ukuthi kunama organizations asemaningi athi they align themselves with umkhonto. Now kuye kubeke ingozana ukukhuluma okunye babukhomo ngumuntu othunyiwe eParliament at the National Assembly, so ngiyimember nami amongst the other people that are there, and I'm a person that was deployed outside of the initial list, so angitholakali ama discussions amaningi lapho sokukhuluma khona ama list ngoba angaze ngibe ku list. I was just deployed ngesikhathi deployer uComrade Deputy President uComrade Hlophe amongst other comrades, so there were 7 of us when we were deployed to Parliament. Shuthi ngicabanga ukuthi leadership yakubona kufanele ukuthi sibe amongst the people that are sent to Parliament. So mangikhuluma kodwa I speak as an activist of umkhonto wesizwe and as an activist of society, so that I run away from speaking on behalf of the organization or on matters that would require the organization to khulume ngawo. So I'm going to speak on issues as an activist, as issues that I can stand for phambi kwa noma umuphi umuntu mangathiwa ngikhulume ngawo. But oqala ngifuna ukukhuluma ngawo babukhomo ngizokwenza example. Ngesikhathi sami sase university kwakukhona into ebizwa nge-PYA, i-Progressive Youth Alliance. I-PYA it consists of ISASCO as a driving seat organization kuma university noma colleges, bese kuba khona i-YCLSA Young Communist League of South Africa, kube khona i-ANC Youth League, bese kuba khona i-COSAS, which i-COSAS ayikho ke kuma higher education institutions. So mathathu. So kwakuthiwa mase kumele kuye kuma SRC elections babukhomo kube nama discussions where ithi i-YCL njengami nje mina ngadeploy i-YCL sengiduke SRC level when I was doing my honors degree. Ithi YCL now ama candidates lesinawo sicela ukuthi SASCO maso deploy nifakela abantu bethu ababili ne-ANC Youth League into efanayo. Then SASCO is the umbrella organization that contests elections. Ithatha amagama from this organization. By the way, it had to happen ngoba sasibiza nge-alliance. So ngiyakulento ibuza ukuthi asizukuyithola nikusasa this MK aligned organization making certain demands to say isifuna ukuthi angifuna ukukhuluma ngekhansela kuphela, but when it comes to leadership roles nje it's a critical question that we must ask at some point ukuthi indima edlalwa lama organizations ayizukufika lapho ezoba ne conflict of interest khona whereby they would say they are demanding that they participate in leadership roles or structures of the MK party because they are aligned with it. So ngithi nje lo mbuzo nami angu-emphasize ngoba uzobaleka at some point ukuthi senze discussion ngawo. But further to that kumele sikhulume ukuthi laba organizations akhandwe manje sekukhona i-MK party, they I'm saying this without fear of contradiction, they
they get relevance because of the brand MK Party. Now, if they totally irrelevance, they are aligned with the MK Party, now we want to get an understanding of their impact in society and participation in mobilization for the MK Party. It's a question that we must ask whenever we gather, because when organizations come and submit interviews to a message of support in our programs of the MK Party. But you know, when we speak about mobilization and their members that they bring to the MK Party or that are in support of the MK Party is something that should be tangible. I'm not saying that they're not playing an impactful role, or I'm not implying or insinuating that they might not be playing a critical role, but I'm saying it must be visible. I hope this platform was Commander Como is the chair of this session or this space be quoted out of context. But those are very important points and things that we will not shy away from discussing. As activists of the Umkhonto Wesizwe Party. But then those are just issues that I wanted to deal with as a, by the way, Commander Com. Commander Makai spoke about a very critical point about programs that the MK Party has had embarked on. Ngizoxolisa ukufaka isingisi lapho nalapho akusukuthi ngizokuthi ngiyazi ukuthi isiZulu angazi mhlabela ngikhulele khona emakhaya angikhulanga ngisemakhaya mina kodwa so ukomanda Makai ukhuluma issue ebaleka kakhulu yama program lesi siwaqalile njengomkhonto wesizwe. Ngizokhuluma ngalena ke yama MK Medics because nginolwazi ngayo. Anginalwazi ngeyama MK Medics but nginolwazi ngento yama doctors in the MK Party. There's an initiative that umuntu took early last year that was initiative eqala umuntu udokotela uDr Dladla owayefunde eCuba usuka ngapha eZululand region I think ngokusebenza ngazo mekhaya kubo kungalapho yini. They started any initiative ebizwa nge-green medicine. This was before MK Medics and it was introduced to Comrade President Umsholozi, and he endorsed it himself. He even shared ama ideas afuna ukuwabona enzeka when it comes to sectors and it comes to health, obviously education, but ngalosikhathi that's the meeting regarding ama doctors that want to volunteer and participate in a space under the umbrella of Umkhonto Wesizwe yabizwa nge-green medicine. Angazi ke ngokuthi oba ngilidi kwi-high command noma kwi-structure lesesiphezulu njengamanje. What then happened kwase kuba prevalent into yama MK Medics. Sendula into eyiningi ke la ku WhatsApp work to ngama MK Medics that are attacking on Twitter that are aligned with certain comrades and all of that. So I wanted to touch on that to say that in actual fact there was already a program in action of MK doctors that wanted or that are participating for that matter in that program of action that might not be very prevalent, but I think it's about time that we put our efforts in reviving it and ensuring that ikhona kahle kahle into ekhona kanjalo in our space. That's just amongst programs that I wanted to highlight on Tito Babu Comrade Makai. But then I think amongst critical issues that I want to touch on very, very briefly. Commander Como, last time I was in this space, I think I should get your number. So that when you have these platforms, Mtabu comes and participates and deposits Mtabu 2 cents of opinion. But we could space like commerce baleka kakhulu. Ngicela ukuthatha izinto ezibaleka kakhulu kumele singayiyeki ukuzenza noma ukuzikhuluma. One, uthiwa in the absence of truth lies assume the responsibility of truth. Njengamanje ku social media people are saying all types of things about Umkhonto Wesizwe, about certain comrades within Umkhonto Wesizwe and all of that, and ivoice yethu thina njengama activists omkhonto incane kakhulu. Hence such a platform as great as yours, Commander Como, is very important that we come in and we express our sentiments and we make inputs that are very important so that our people know that Umkhonto Wesizwe is indeed intact. President Zuma in the launch of the MK Youth League June 16 spoke about something that was very critical when he said he's going to undertake uhambo in all provinces where
uzofikelela labantu in the provinces that are going to give an indication of ukuthi ibapha abantu abababona befanele ukulead ama structures of umkhonto wesizwe, and therefore hear the views of the people, so that abantu abalidayo abantu abanga imposwanga but abantu abafunwa abantu in their respective provinces, in their respective regions. So it was a point that I think we need to reiterate in the space to say that indeed the president himself said he'd undertake into kanjalo ukuthi we might have all our issues. We have a lot of issues, Commander Common, Commander Makai, that you've touched on. Ngafuna ungena bona mina because ngawuthi conflicted kancane. Izathu kuyazazi babukhomo would have been very instrumental even in the beginning. At some point kusekhona before National High Command wakhona i-National Interim Corps. Yabo, so manje umuntu akakwazi ukuzikhuluma ngoba kuzothiwa si controversial. So into ebalekile kumele sizikhulume lezo ukuthi leadership capable ngoba capable under the stewardship of Comrade President izokwazi ukuthi ilungise amaphutha amancane esiwabona ukuthi akhona lapha singagcwelisekile kahle khona. But finally Commander Komo on I think it was Tuesday last week if ngingalenza iphutha, I was leading a speech on Youth Day in Parliament. We made certain declarations in which the President declarations. We made a declaration on youth unemployment and unemployment in general. We made a declaration on inequality and poverty. We made declarations, Commander Com. I think it has come to a point where abantu bakithi khona i-labor desk lana emkhontweni yona ke mhlawumbe at least from where I'm looking ngibona ukuthi active member line ikhuluma le language esikhulumayo ngalama declarations esiwenzileyo kulezi esikhuluma ngazo ukuthi I think kufikile isikhathi khona manje weposition okuyo phezulu ngicela unana number yami ngifuna ukuba nawe nje kufanele. Alright leadership, hayi ngabonga kakhulu ngicela ukuthi kube kanjani ya kunento kumele siyixoxe ibalekile ukuthi ifike ebantwini ngoba njengamanje obasihamba nje manje siyemgwaqeni manje siyemgwaqeni Commander Common and comrades and isihamba nabantu bakithi ngoba masingabalida abantu bakithi bazoyilida bona and ngesakwazi ukubavimba masebeyilida. So I think it's come to a point where ngempela kumele sifike manje siyeyimayini siyobuza ukuthi lo mnotho ophuma lapha yana uba benefita kanjani abantu bakithi lapha siyakhona manje. Kumele siye wonke ama departments sazi ukuthi sidlala yipi indima njengentsha in this country. Asikusakwazi ukulinda, sisakwazi ukuphefumula. Umkhonto wesizwe must be seen to be leading people on the ground. Singaba abantu abase parliament nje ama discussions. We are able to speak English and then sense ama arguments are serious. Kodwa wasisiza ngoba siwasa kubantu abafanayo okuyibona abamilka kuma resources ne state lesi sikhuluma ngaso what upresident kwenye state plan esasinaso siyabavusa ukuthi abenze kangcono and we shouldn't be doing that. That's not our role at the MK party. Our role is to first expose incompetence, but at the same time we must lead our people. Sibatshengisa ukuthi ushintsho silenza manje silinforce manje before we even become government. So I won't touch on issues Commander Komo ngoba uthe uzoba ne platform right, but benginjani bengida ngithini nje lokho kumbalo kwamanje. But isikhathi savuma mhlawumbe so ikhuluma Commander Common and leaders that are in the platform. Ngiyabonga kakhulu Commander Common. Siyabonga manje Leadership. Yebo. Makuyi itiye akahambanga nalo Freud. Lisafe itiye ne. Vuli mic. Command ukhoma ngizwa. Lisafe itiye escotch akahambanga nalo Freud. Qala command udeclare qala ukuthi uyangizwa yini. Ngikuzwa kahle impela lisafe itiye. Kwaza mkhonto kwaza. Hayi ke siyabonga kwaza mkhonto. Let's confirm ukuthi isafe nitiye. As long as nje inqola ingahambanga hayi ngiyavuka next week. Hayi siyabonga xa unamandla amabili nawo xa unamandla. Comrade Khomo umuntu akathatha ithuba bonge uComrade uMakuyilo wasesikhoti uformer spokesperson oThuwela region njengamanje ngiyangizibize bathi yini ukhona ungqongqosho lokuthiwa ungqongqosho nganasikhundla ngiyangizibize kanjalo icommand nami commander before ngibingelele uComrade uMagaye nama comrade onke akhona
ngicela ukwenza i-disclaimer comrade uKhomo ukuthi I'm not speaking on behalf of your organization, but into engizoyiventilate la into ephuma kimi as an activist. Angithiyeke umuntu oyahlale kakhulu ko TikTok kumbe ngicommente, but ingithathile i-conversation namhlanje. Ukhomrade uMagayi siyazana commander kakhulu. You can attest on that one. Sehlangane nawe kakhulu commander trying to build the MK. Our first encounter was in Durban. Ngibonile comrade uLokhuza uengage and bring brave. Angifise kodwa ukuthi ngene kuma issues enawo eThekwini. My analysis njengamanje kumbe indlela engimpress ngayo, it is only based entweni oz-articulated namhlanje. Nangoke invite uComrade uKhomo akunikeze yona. Comrade uKhomo ngicela nje ukuthi ngingene kancane 2 minutes bese ngiyaphuma. Nginalento ethi umkhonto njengamanje sekufike la khona esasilindele khona. Sekufike la khona sithi umkhonto ulwandle liyaklina. I'm not referring to the current scenario or situation esibuya kuyona yokuhamba kaComrade Floyd. We are facing a situation comrade uKhomo ekuyasho comrade uMagayi. Umkhonto has been infiltrated by ama comrades agqoka ikipa ze-MK, but awiphe irole yakaGogo to ensure ukuthi within umkhonto wesizwe abantu abafuna ukuphilisa umkhonto wesizwe abayinuki into ama positions. Komando yangizwa sibhekene nesimo ku-MK yabona. I was so surprised comrade uKhomo and comrade Magayi besilapha eClermont. I-comrade lingitshela sikwi launch ye youth league ukuthi commander siyahamba manje usele yini wena. I-comrade lifaka isikipha somkhonto. Leyo nto ke ikutshela into eyodwa ukuthi akusiwona kuphela lawo ma comrade lapho, bakhona amanye occupy ama positions kuma structures aphezulu azomaka kumkhonto wesizwe ukuthi abantu abafuna ukukhulisa umkhonto wesizwe akwenzeki. I'll give you a typical example comrade uKhomo. Kune debate ekhona njengamanje egcine sizama ukuthi silashwe uComrade uWilly Simchunu wazi waquotwa ekhuluma kwenye amarally la kwi region engikuyona ekhuluma ngalento yokublock kwama comrades nokublock kwama programs. We are facing a situation whereby comrade uKhomo abantu abakwi ground yibo abaphilisa umkhonto kakhulu as compared to abantu abama positions. Abantu abama positions, not all of them comrade uKhomo ngifisa ukuthi ungizwe. Ngayithokozela indlela uComrade our president wawumsholozi indlela ayichaza ngayo silapha eClermont kulokhuzwa kulontshwa ilokhuzana youth league ukuthi bazobuyela back manje kuma regions beyothi kuma regions uma kuthi i-region inama sub regions awu4 kuthiwe comrade ku sub region number 1 obana abantu enifuna ukuthi banilide, sub region number 2 obana abantu enifuna banilide. Kukhuluma ama comrades, yes we do understand ukuthi i-constitution omkhonto wesizwe ayikakavumeli ukuthi siye kuma conference, but a platform whereby sizokhuluma sama comrades ukuthi bafowethu nangu umuntu ophilisa umkhonto ebulawa, I mean not ukubulawa physical but esuppresswa abantu aba-occupy ama positions, because most yabo comrade uKhomo angifisa ukuthi ngikufihle lokho ama comrades agqoke ikipa zomkhonto but akuyiphe irole kaGogo to ensure ukuthi umkhonto wesizwe kufika u2026 ayenzeki lento umkhonto ofisa ukuthi yenzeke. Ngiyafisa comrade uMagayi ubela back entweni oke wayisho umkhonto comrade uKhomo ukwaze ukuthi uthole u2/3 majority kuma elections esibuya kuona, but comrade uKhomo kunento ofuneka uyi-anticipate ukuthi izokwenza kwi-MK nebekade ngitshela ama comrades ukuze sikwazi ukuthi siyowina kuma local government elections. Kunabantu esobalanda akade bengekho kwi-structure somkhonto wesizwe uqalwa size siya kuma national government elections. Labo bantu comrade uKhomo kuzokwenzeka ukuthi bafike inqola vele omkhonto wesizwe isihambile. It will happen comrade uMagayi ukuthi those people bazopreferwa umphakathi ukudlula thina ebesikhona kumkhonto wesizwe.
Njengamanje sine task as comrades of Umkhonto Wesizwe to go and lobby. Kunabantu abaseka gogo njengamanje, kunabantu abaseku IFP, kunabantu abaseko NFP. Esazi kahle ukuthi ewadini ethile uma singalandela umuntu lo abuye kuyibhena yoMkhonto Wesizwe, definitely show Umkhonto Wesizwe uzowina. But I problem ekhona ke manje sesikuyi position comrade uKhomo la uKhomo, let me just make an example ngawe because you won't be offended. Sesikuisimo ke manje webhayi uComrade uKhomo usehlele esicongweni, usezibona as imayor, usezibona as uspeaker, usezibona as udeputy mayor. But for us ukuthi size sifike lapho ekutheni siwine abantu babe wo speaker babe wo mayor, funeka sisebenze eqala iground ngithi. When uma sekhona ke umuntu osebenza iground and lo muntu uma esebenza iground agcine umphakathi usumrecognize usubona ukuthi no leli comrade li face of Umkhonto Wesizwe, yila khona ke kuqhamuka sekhona lento ye character assassination. As we are speaking comrade uKhomo, ama comrades omkhonto wesizwe ngiyafisa ukuthi sengivala aqaphele isikhathi esibheke kusona sibheke esikhathini la khona i-enemy singaphakathi kumkhonto wesizwe. Umuntu useyabona manje ukuthi okay ukuze ngikwazi uachieve u1 no2 kufanele ngiqhelise uKhomo ngoba uKhomo uyisilengiso empilweni yami. Ngalo ndlela once waqhelisa uKhomo kunabantu abakholela kuKhomo ukuthi uKhomo uwe uthwani ufe evuka nomkhonto wesizwe. So in short lo live comrade uKhomo ngicela ukuthi uma ususeviwe ama comrades awu circulate all over ngoba ubukade uzohlukanisa inhloko nesixhanti. Ama issues akhona uComrade umagaya amanye akawathintile besikade sidunguze bumnyameni. And I saw which comrade uKhomo ukuthi ukuhamba kaComrade uFloyd kushayile futhi nathi as MK because kune statement asikhiphile uComrade uKhomo la khona ethi angushile umkhonto wesizwe. Umlando ke manje usuyaphinda ke Comrade uKhomo ngoba even our president there was a time whereby declared ukuthi ANC akawushiyanga kodwa ungapha kumkhonto wesizwe. So we might find ourselves sino comrade uLokuzana uFloyd kumkhonto wesizwe but esenenye organization engiyithandileke kumagaye uthi uzojabula ukuthi uFloyd akabuye azoba kwiLokuzana otshanini abuka mema comrade eseleader nawo abone na ukuthi no comrade uFloyd into omkhonto ibingekho ngawe but being a collective ukuthi usuphumile akusho ukuthi umkhonto uzoba because there was MK before uFloyd, there was MK before elections. Hence ke khona enye into ishow ama comrade ukuthi even uComrade uFloyd himself akacount kubantu abavotela iMK kuma elections esibuya kona. So ngalo ndlela lo live wenze ukuthi siphume kule nkungu esibhekene nayo and kuzosiza comrade uKhomo sengivala ukuthi as we are moving forward moving towards u2026 si accept ukuthi kumkhonto wesizwe siphelele athi ama comrade uma elokhuza ecula athi asiphelelanga kushoda uSpanman khona abantu abasashoda kumkhonto abasabhilonga kwiIFP khona abantu abashoda kumkhonto abasesekwa gogo abasesekwa NFP and uma bebuya comrade uKhomo bazobuya bephethe inamba ezokwenza ukuthi umkhonto wesizwe uwine. I-problem izowasekutheni uma sesinama comrades thina within MK azu ukuthi wona yiwo aqala umkhonto wesizwe and comes the time sekwabiwe ithebe kufuneke ithebe zabelwe bona angeke solve noma ama elections comrade uKhomo. Sidinga ukuaccepta ukuthi ukuze siye kulephe siyakuyona ngo2026 kunabantu okufuneke samukele into yokuqala ukuthi bakepable ukudlula thina. Once one a problem as a comrade uku-accepta ukuthi ukuleader kwi-position ekwi-region ukuleader kwi-position ekwi-sub-region akukwenza ukuthi uzibone ngathi ungcono ukuthi ma-comrade lawa angalidi. To lead comrade uKhomo akusho ukuthi usuke ubetter udlula ama-comrade amanye but usuke unikezwe i-assignment umkhonto ukuthi oversee region, oversee province, oversee sub-region, oversee branch. Khona ama comrade capable comrade uKhomo but angadingi ukuthi na abe kwi position ukuze aziprove ukuthi they can lead. So in conclusion
well done mfoka Khomo for such a session. And the comrade Magai ngiyayideclare le commander sengivala ukunqoma wami because ngiyazi la ku MK wanqoma umuntu bazo enline naye yabona uComrade Magai uyamazi ukuthi uke wathatha uFloyd head on ngizakhumbula engaqali lapho sinaye was it Coastland ne eMasgrave Hotel yes wasukuma lapha waqapha comrade and was like wow leli comrade cha linesibindi yabo so ngiyafisa ukuthi angathi ke uma sengiphuma la ngithola ama calls ukuthi hayi angathi into yakhe sayibona commander uzohamba noMagai mina le comrade uKhomo ngumakuyi escort eWard 9 eMgayi Zuma sengivala comrade lami izolo wesama program ilanga lonke into esicela ukuthi ama comrade ayifunde kumkhonto wesizwe yabona kumkhonto uma ufocus kwi ground ama chances ukuthi sithole ko Facebook uthuka ifamily yakaZuma uthuka upresident wethu uthuka uFloyd uthuka ubani ayehla because ufocusa wena kakhulu ekubuildeni organization. Once ama programs aphuma kuyi comrade ingakho uzolibona likhanda ama factions likhanda abantu babo ukuthi ubani ngimthanda ubani ngiyamthanda but uma umuntu we ground abantu bazokhulumela wathi upresident uZuma ngenye day abantu abayosho comrade uKhomo yabona ngo2026 kuyolanda umuntu one kushiyo uMakuyi kade bephambili ko live kade bephambili etiyeni bathi abantu no uMakuyi i-role yakho usuyidlalile etiyeni you've mobilized abantu basescourt siyababona nama programs owenza ezikoleni as we are speaking comrade uKhomo siqhamuke ne program yokuya kuma boot camp la khona ama students o matric esuke khona efunda to influence into ukuthi abantu abathanda umkhonto wesizwe. Waza umkhonto Gwaza siyabonga manje ngofonela mfethu after lo live Khomo ngiyabonga nkokheli yami khawuna manje alikhulu itiye lapha bafuna nje ngicela ukumixa ne angeke ngifake imbokodo mase ngifaka ukwenza lapha just nje ukumixa nje singathi hayi kwale kubhonga phela imbokodo bafowethu ngifuna ukuyibonga before ngifake imbokodo amadoda mina abalekile ngesikhathi kunzima kumina wonke amadoda adle phansi imbokodo iyona nje kwazi ukuma eyami imbokodo amadoda abaleka amadoda kodwa yakwazi ukuma imbokodo ngifuna ukuyibonga imbokodo ukuthi ayubamba umkhonto engawudedeli ikugade ngempela umzila imbokodo miskill ka unamali angidedele imbokodo. Okay, no ngiyabonga commanders bengabona ukuthi sekusele mina ngedwa oyimbokodo kwi panel kodwa ke siyabonga kakhulu ithuba. Yabo Khomo nje bade kukhuluma ubaba lo wePCC bengisafisa nje ukumbuza imibuzo ethile kodwa ushilo ukuthi ena uzothola isikhathi mhlambe bese uyambiza ukuthi eze naye azoyichaza kahle into yePCC ngoba mina into nje engifuna ukuyazi if esasekhona la kulokho njani ku live angasiza ukuthi mhlambe angiphendulele zona ukuthi iyiphi le gap that EPCC is closing in terms of what they do. What gap are they closing? Because mangabe kuzoba khona organization